oleh kita. Ini kita lagi kita. Jadi orang senior diri masuk pak urung lesurung. Tuksongoni pe nyon. Lima tak pun saya dalam peserta sini semua. Saya kemudian mah pinasuna. Horas. Iya. Apa? Bola HP. Iya. Dari kita untuk kita. Itu semua. Dari mereka untuk kita. Lisok kami rodo kami digokod jojo muna tersingok may dinong jumulo na puro namyon sa umajua. Jadi son kami rodo kami jalang hupasahat kami nakiningan songobubuan nami itu hamuna boras parbubir doh kami namar ludu asa dohoron nami atong songon hadali si jujuan asa pirma bukti bahu-bahu pasaloman bir matok di muna raja memang buru nami dok na buru nami luju-luju mari hamunang pangabawa ma tutu asa ibes tabatu matong perlimbuan menisi borok amat dari bataro sigat tua horas matok kamu na salhu na parani na buru nami on di paroro ma tutu sahat solo sahat tugut yang ditigaras mau sahat tayo nakilingan songon boras si pirito di doho nomor ludu sahat matok kamu itu panggawian sahat super horasa jadi songono nang bro gabe itu lang opung dori so kami songon nalahu pasahat to nada nami hami itu par saur majuaw ni nampuru nami on ison adong luhbok kami ulos setorok ragu dan naho partusis udah urus nagajam na buhi pasah kami tuhan muna raja ni mang nami amat dari pertama tong na mangguhi pasu-pasuna songoni masahat ni hata siap kami hula-hula manulang si mantukot muna raja nami raja bulon upung dali iwak kamu na matu na marlududo boras sa matoti asa daw mo ko ni na dali asa ni tapatu na to paggo manili ko na mong amat tali bataro na martua hot ni sa lunga di parorot asa songoni ma baliktang pagawin na di tabo-tabo hari taruh itu nang hula-hula boru kami along kakas doang muna rak kita masih peluluan asa emereo asa gabas din na gulamo na dibayin na atas di salean oras nito kami raja di perkelingan muna nakajalo mulutong pinari-dari sa puluh pa sa pulsuan si majujung dalam nami marsomba doro pendira jay uli jalan ika para jay pagkat pendiaro nami pandai nami ala nalabor hak nami dalau marsomba doro pendira jay hula-hula nami hula-hula na po sa raja silalai do unduran na lasoni do hula-hula pa hula-hula si majukon raja si balulang kaya nagodang sopay na ribu-ribu ba
Jadi kalau sama kata kami mandok ngadoh kami berduka cita di perborak di mata di son. Jadi harap kami alam dua dibawa kami selama ketika anak bunga. Untuk sesaji pun kita keluarga batu kelas maruhamu nate. Asa sama atas juga nama dok asa titin mana tinopain na ulung kailas di rumah. Untuk semonipe gulang nama na utikna. Dalam nami lawan mabakul gamuna. Tapi na penguna mi di son. Saya Tuhan tama namang gohi paso-paso. Hei Mbak Dudu. Jadi para musik nami gabi mang Itu tuh permusik nang arwah na. Gabi, buin. Pasangan borut tak. bajoin na ambak para musik nami lagu terahdi amaton dalan narahis. Ayaw untuk sobo baru aro dalan narahis sobo. Ada silu.
adat di Karang Bunga di Pasar Maju di Omak tadi so. Untuk sono perro nami dia mau apa reduksi nami do akai foto nami ngelasan maruham nama calo. Jadi pandusi nami gabi lagi menonton pahami alam bermula di negabi bermula horas baik damang ma jolo godang mula mulai las belum atau budak sama. Jadi bola sudah masuk masuk maka positif hari saya lupakan masih naik namun di hati korani atau minyak mau tidak pilih doa karena tidak layak tidak baru barohan unang polisi dimana tidak baru barohan unang polisi
gila Mau solo pagando Ihamu abang nami, amang muda nami, amang tua nami suang-suang nang akka inang nami kami sudah oparan nina tua-tua tungsu ibetar dok kami digijeng di mauliate adong yang mungkin ini masa tahun nami tuh kita sudah pinopar ni parna na adong di selang bul beret bebere alai kau ni mauliate tu ditulis semula senda dulu hata sama madokon tuaka dongan nama folong ni roh tu ida jadi kita kasih pikion bulok kau mauliate godang tu kita semua ala saya ikut apa gulau di damang dok dari nangon son songon nang di angkutan mobil nang diau ala na au ngai apa mulia anak ison takas tuhi tu suarong dori bek kamu mariba kalau bapak di simarkai lepas ada ison songol dia ada di mana songol dia di bek kamu tuau lasir aku pamerin kutak sialang bur terlebuhin dari penguat tapungan di bawah ngagudang luat tu dalam nagecang pengarat tuaku halai ulu umiring do di kutak tahun anggo masa di ulau las ni roha habuk ni roha dan ngerok kurang na anggo dihita akapino perni si raja parna buru beri bebe sauti tidak apa-apa sebagai ilusi ya adong rintik di muat parna di sok ala yang dari ini bulu di ulau las roha jadi apa ibaga sa tikyon tuah kadama dahilan
terlumubi mah dia ke aparatku mau lihat madam mau lihat memang kalau tangiang lu nabu pasahat kami pinopar nilai namo mangido tu amat tadi bata siang kiat mana kamu sudi bunga ni parna na adok silang bau buruk beri di beberi di bagasan hai paso saya ini iring-iring amat tadi bata di suriak kau long bunga masa tok kita di bagasan larat istirahat bangulau nak kau lau tak ulau di parna hu dari silang bau kopar tulo mau dirawani di bata di bagasan tikyo antar kukumu mahurok kon mau lihat tuak kapuruna bere ibebe lae itu bere nami ibebe nami tusoni na mahu bere lo jamu dangi sayok kamu ulommu orang nalahu manguru pibatore parbokat nilai namo diurupi hamu kami do kugu diurupi hamu lo sibaino nilai nami itu nami siang kiat matutung amatkan mertua di bata maleo pas Tuhan saya maranak marburu mahamu sudah biar mahamu asa ado nalahu manubak kami akan hula-hula muna diulau akal sejeroha biarin mahamu mungkin sobat mana kaduan kami mudah dosiano namang doh tamu ina terlumubin ma awan sakana sedai namo bulu tu subuh ibi auro ada mau lihat itu bagas tamar saya terlumubin ma akapara nami atak kesubuh na terus ila buku di parporkat ni dai namo isomma ubasa tong nolat itu alana aku boto tikina sugut kami tulipo kita tulipo mulai saya lipo mulo udah tukicar peraturan pemerintah pasar madwam ni natulang namyon amat dari batama sama dapai pasu-pasu madu pasatai madu ang dinami libo iya libo natulangon las marwa muna kani ako sa sintonga di jabro hangmo hamdo nya dison asa bertapu bulu marbona sakalan jadi sone ma di hamu lain nami gabi do inang bau nami asal tahu isi man dapat kunci kereta di pulau tukang musik para tahu orang arung di sana buon mau tuk songonipe na boy terpasat tani songon pangrupion ima di pasar batuan dan tulangon songon hata dan itu teman dokong si titi masopan gulang-gulang pangrokna tuk songon na boy terpatu pahami dalam nami lamang rupiah hamu asu tuk bolon tuan di batamat tong manabay pasu-pasuna sino ko di mahami pinasak matamu iya baik kamu mana bro? Mau lihatin malipungan na mardo ni Roha. Di ba sa tikyon Roha mi? Akay to. Ida. Oh, ano na bro? Naporum na dun. Nadong-dong lo naporum ni di ba sa tikyon. Oh, ano na bro? Kaya tulo kami na porum. Tulus sa Roha mi dong-dong. Di ba sa tikyon dong. Ilokon na dua-dua. Sudah turun sampai cakok sebenarnya dah sudah itu otik sosedia na mau terpasang kami na baru songong mangrupio ada itu otik sokor
ito sa luna. Pamaliatan ma. Ima, pasantay ma terus matu ni guru nami Rajai siapa kita. Memang dihamu hula-hula nami sida butar raja nami disonro kami si batuan iburu marga sialiban langsung songoni diho kedan Bapak Martina tuk songonok kenaing diharoro nami akadumat tubung doa dulim sok songoni nang akai bodong balas marwamu ate Bapak Martina jadi sok songoni mah nang dihamu hula-hula nami diharoro nami tutu anong do dibuat kami di songon dadan nami nangurupi hamu ima di adat parsaur badua ni si badua namion pasongon hata ni na dua nama dong dak sure na sangko puduk gabe baluya dak sudah adat do patupan nami tu hamu hula-hula nami alani babahenan na susadia pasongon hata ni upasa mana orang nami orang gondang dua balu-baluna odik susadia na buat kamion baik saya gudang ma pasu-pasuna songon ima songon hata siap kami si majuan iboru marga sianipar mau lihat ya ma Iya, memang. Nah, jadi kesadar hata teh. Iya. Nah, jadi soni mah dihamu pada nami. Roma kami, pasnato songo siluan nami, tulo nami, amar bentuk keron ni. Nyan, na pemilih kurang tu kesilakan yang na lain, nasihat kesadar.
asa denggan natulangon ni natarulot ka na pastok kinani non asa dumulak kita siyan ingana pastok kinani non atatong sadaro hamuna dihamuna ulah-ulah nami nang marangi Itong kami raja ulah-ulah muna naman jalong tu gabi na masikatnya mamburu namin na mga liya matutuh raja ala na uroro hamu marsumpa tubuh ko nila namin hindi kami ulah-ulah muna raja sida hutar amang nasumasuk raja dia mamburu namin raja di Simoto di buru namin raja sinaga Raja Lipok, atau Raja Sianibar beda mang godang pasu-pasu ini Diaudian ni urata di mana sasenarion mulai sana mamuka saat Rodi na mengunjungi ima di Paradato ni alam kita manang dihita na 10 huta sisa na Paradato sudah nami asenioran itu ada na mga leon hari pason na mga lenggogo jala na mga leon ari ngauli dot naringgan alamisa kami na tua-tua yung berparok na siyanay madokton asa tentong mahita di 2 tahun di Saranggon dihita na 10 huta sisara para datang totok mahita songan na nirok na ito balik maggabe men na tumagdalo si kaluan harita maggabe na 10 huta sisara para datang totok mahita marsi paululuan hei madiduk songan imang sa kami na tua-tua upah hutan na 10 tanay mulate mandi hamuwa suhuton hatta dilota di persaumagong inatulang namin aparang fikyon ima dinamulay mamuhay ulaw sahat na paudukon ibaga selas nirohan o hikadohon dami na siya dibata dala asinirohan ni Tuhan dibagiu dolas niari buhay hitam maulaw anak ima parsauma gua ni natulangon ibaga salas niroha do dame sian hami donga sautamura ima STM pokan serang buah soni lang komparbalok kuwere kami dung marujung mulu natulangon arong dolongos niroha di hami ala ni pandemik sa polisiaon uhanon wae buy do sugi pinokparni na duegon lao pamorhaton na duod tubo na pasungit ilong ko ni rohanami na mardoa sa huta ama godang si doktoran nami godang liya atong sige ng mga ita ulam sa haton ay ilaw do godang doktoran nami
na pardong sauta. Di sila ni raja ni dong sauta asang maju 17 tahun. Di hari di niro muna na mangurupi kami bola ni asuton. Marhite guguru pikiran ng magkamadiri. Asa angiat maminta mamasuk matong amatan naman tuwa ni bata. Asa di dapat madia muna bisuk do curang kapacarian. Asa dong narapak masih panjanggaran kita. Dalam maniru-niru kita na pardong sauta asa martabata sila giruhan tatu akan dari nama. Sian berudah pada tersani nang songoni dengan nami sian BBC Kediri Surabaya naduhan tuhami marbungut di roha di parmoting ni inang